Friends, all this was possible because of our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji's strong leadership and firm commitment for Mizoram. I request you all to stand up and say, "Kalo mein Modi ji." Please stand up, all of you. Say, "Kalo mein Modi ji." Say with me, "Kalo mein Modi ji." Kalo mein Modi ji. Thank you, Modi ji. Thank you so much, friends. Friends, development of Northeast started when our Prime Minister Modi ji started the Act East policy. Before that, it was only Look East. Modi ji started Act East. I'll give you one example. Before 2014, the budget for railway for Northeast was only 2,000 crore. Only 2,000 crore. Modi ji increased it 5 times to 10,000 crore. That is the Act East policy of Modi ji. Today, railway projects of 77,000 crore rupees are undergoing construction in the entire Northeast. That is our Prime Minister's doctrine of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Friends, together we will all work to make prosperous Mizoram. Once again, I welcome you all to this historic day. Thank you. Bharat Mata ki Jai. Kalo mein. Namaskar. Clear tu le ngai thatu zong te in zafa in chibai ka buk chawa du sang na sang ber ka hlan bok chawani ole tun chuma chuan pumodi kan lo lo ma che ti thu pui manga pulal than pui fa nai thu ziak ngai nom tak mai le beng wat thak tak mai kan ngai tha anga chumi zolama chuan thu dang poimo kan ngai tha bok don ani tuna chuan pumodi kan lo lo ma che ti thu pui manga pulal than pui fa nai thu ziak i lo ngai tha ang pu zaum tak pumodi ama sa in suilo chibai ka bu ka che Mizoram khopui Aizawl iron tlo don ti kalo hria ta tangin ti duna enga molo shil hlan che kang hak hlel hle mai kan airport nei chun tu te mo in beina na man leng pui a hian ron chumla state dang airport a in aran oi chu atoi de ema chu o iti pon tlangram kan nia kan nei that theidan ber ani airport kan nei chun liau kongpo a that vak lo ziamin an lo soi ani pon amolove ma se kan thei to kan chu ania leido kai tharbula khan dingin namdang ten kan sa khopui thiam te puna kan rin pathian ring chunga leido kai ani dan te kan han ril tur che ania reipo kan tlan main sairang rail station I hon tur alo pe un don sipai la mula changa digital hon ai chuan awaman hla don tak em la mula changa I hon don a hian technical wangin mumalin I hong theilawang ti ka hlau ngot mai ma se pathianin za angai nge yang kan Aizawl khopui kong then khate iron kaldona wangin chei that me kania khopui danga len thum len li aom theilain keini chu len khata road divider te po kan lo siam thara kan thei chin china kongkam te po rong kan lo noi tha ania hei hi kan thei to ka kan lo ti ve ani he state a hian thamuang taka ron lutin zonun zemoi hi hantem ve ang che lamol iron ludona khwal lam mangin kan pi pute ti danin kan lo lom lut chain karing kha kan namin mi kwal kan lom dan sang berte jingami ania abak kan nei chuang lo media lian then khaten aram chu asan tak hoi kwal pa in khinga khian ri hloti ten mun an khon sa ti in kan mai bal na tur an lo soi mai thei ma se chung zong chu lo oi sakri lo la kan thei to pin kan cheyanga assembly house police station le wantlang ta na changkai tur tam tak he huna hian da tum ani chung te chu min la hon sak le don jok nia state chen khat itlo to tenen kan dang lam deu don ania security po ron tili tuk du su kan police den mi puine khoi huai tur che an venganga abak angai lo mi zote hi namngil nei tak kan ni tun lai nepal tual chung boina social media sang mutur oma an minister ngei te po kutan thlak lai mutur shom tak atam hle
khang awang khan lau thong lo la khatiang kha kan mi zozia ani lo engemoni khuwa thil athleng pal ani po in walu paten banan pharto chuan tu man kan oilo ngai lo nula hoklak le nangma ngai sang tu ten ron chibai ram che an tum po in mak ti du su an hlo om lo nui mel an ron pu vekang nula le tlangwal in fiam nui har harte no pang kholaya in fiam te nga lo dor te kum upa kan za dan te kolani chuak chiara lo lama fe thin kan ni na te lo sul ho no pangin an muak te avatam em chung zong chu i motan hian ka i ngut mai mun thazau lo zo puya te khan i lo tel lawani anuam iti don nen thuam pui atanga sikul pui kon kong aton tonin motor engchi ma tlan phal lo ani dona wangin an kho pui chuan traffic jam an ma chon ve lawang a ti ril ru putol tak ani don ma se kho pui dang ang ve thau kan ni kan kong te alen lawa wangin traffic jam ma chon dani ro kan thiam khop motor jam sira two wheeler moi taka intlarte i motan ka ite reng nen athalak chau i mudon ani si i local le dona chuan lam liana ke in mi pui zui thei turin ni se thalak pui du le chibai du che kan tam don si security thila a him lawang ti a ol hle ang ma se pura hula pon aron tia nui sang in thla kan lak puya aduin kan chibai boka keya kalchunga remchang la a NGO hroi tu then khaten lo ti ti pui po kan om chutiang chu mizo nun le zia ani kapu nuam iti tur chi ang kha REL kong sial nana compensation sen zate na thoka in lo van do na to ka thita te chung te kha sarkarin engtin nge ati zui tak dan te tanel chuti zat sil chara tangin darkariat bak angai to don lo ti te kha ron soi nge ngeila REL kan chuang chak to ania railway islamin rail chuan man le darkar zat apuan zar ma hawin social media kanin thondar vekto rajdhani express kan soi hial to ania kan chuang chak tak zet keini aya chuang chak state dangmi an tam don ILP kha min soi nom saklo shamla a check dan tur po thu nei tu ten an ruah man vek to ang kan ngai tu om lo ania tin chenom state tin ena ramri chungchanga inti boina nei ni kho point rail alo lut to a chutilu tukin kan hlau to don lo rail in sai rang ron thlengta mason nomin pe ka kan lo me pakhat le chia railway islama thok tur hian ram leilung fa te du sakni theise kan vatiem kan school zirti tu tam tak mi thale thiam tak tak tinen kan local don tu ten emo an fa te po an school a kalti lova private school fee to tak tak lakna kaltir zok an lo soi mai thei khalam ka chu hei kan harve me ka sarkar school then kha chuan admit sen lo no pang an muto ania Myanmar lam una ura tlan tam tak kan kol mek online atom tak zet lo be seimi alovin khotlang tang rolin kan lo boi puya kan lo mi khwal mek kan in una na atha em maya ramri hung chu achi lawang ti an lom pal ani poin kapu ramri hung wangin kan in una na abolo hung vat ni zok ro se chak takin ma min lak sak zok ro tin kangen che AIFF boina hi ingai tua ve to in karing i theina zona theito phanchuala kan vati em ISL khelni le thoi ro se ISL a hian mizo kanom nuala hemia wanga nun choi kana om to kan thalai te hi min mu puila ka ti hle Assam le Manipur te pon modan tur che an no rel na sa ve in karing alom bertur nia ngai chu Manipur an ni nge yang kan mizo pui engmazat an oma aram leilung mi te ang main lupo kan phu mania kan khopuin kan lom ber thungang cheti kan tiam kan fa tenen akhonotin lamual kan local done selfie pui ngei che kan du ania laltran puya fan ai ole khati zong kha pulaltran puya fan ai wangline articles september ni som pathum sangi somni panga chuaka aronzia ania angai nom hle mai ti chuana tur le tan chuan relin Aizawl lo thleng done ti thu pui manga pu HL chuan vela thuziak ngainom tak mai kan ngai thanon le don ani tu nai lo ngai thanga lang Mizoram chen om silchara rel lu nu kumza somni zeta silchara tanga kem za somthum pali hla Aizawl rel alo lut ve don ta Mizoram tan chuan mason na konga thil chin chiatlak tak ani done Mizorama rel lo lu dan chan chin hi hetiang zong hian hoi kwal te ang atia ingai ta chun zom zelang tun malam
Mizoten rel kan hriat la tan ani tabera lang chu indo pui pakhat na hun lai sangka ju ko som pasaria friends ram kal ho thu le hla atangin ani ome Aizawl atangin ro pui taka thaliam nuwa kein silchar an thleng kha a sarkar khatzet an cham nuwa silchar atanga relin Kolkata lam an panchuan hla an han phuata a dam takin omro kakal tange pi pu te mulo rel runa ke ka chuanga ngai ban tlang sang pui kaliam vung vung leiver an kalpel nu chuan hla in fam kho emo kalu don kalung lam vai ngai ban tlang sang pui an nuai pial lungrem kara amoi dar leilon a chiar ni ane ti in hla an phole ta ani chung hun lai chuan rel kong te chi zo in silcha le go hati in kara tui hu chakna mang rel atlan thina kachar ma lam ngai ban tlang le mun danga te kachar ma lam ngai ban tlang le mun danga te leiver somthum pasari la ya oma amu nom thambok ani Mizoram cheng rela jin chuak tur te chuan silchar an pandeu berthin mamo dana zirin mun puizok go hati pantepo anom thin bok Mizoram malakna Mizote friends ram kalachanga kumsom rukvel aliam nuwa mathlir nei thui tak Mizoram chief minister Hlui brigadier T Sailo chuan berbi thleng rela lu theina turin theito pin abeya a hlotin na mel sangkha jakwa samko pakhata lo langin rel chuan berbi alu theita a alomom tak meu ani athil tumjinga pakhat an soifo chu rel manga berbi hydel project 120 megawatt mantur khol le ri tak tak phur thlen ani adang ero chu Mizoram mamo chitin reng tlomjoka phuluna tan kongbuat sai ani ome kumsang ni pangani puilain Bairabi railway station a thilomdan ngai venin kakala Nagalanin Dimapur an man tangkayang chuan Mizoram in Bairabi mangloma se bu fai phuluna tan chuan atangkai pui hle ani inalang hemini hian chuna rel alo thlengta a athil phur anon the thlak te chu dolna tel lian pui puite thing fak phur khom tele bung rodang tlem te ani maya abak soi tham aom lo mishing mutur po an tlem khop mai kumsang ni somnia covid-19 shipui len lai khachuan phailama mizo omte phur hona tan Bairabi rel kong atangkai zia kan thetlang ome sarkar lai pui malakna sarkar lai pui chuan Indiaram state ko pui zong zong rel konga thunzom vekturin ruwa man lian tak asiama जब नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ फ्रंटियर रीजन कहा जाता था आज ये ग्रोथ का फ्रंट रनर बन रहा है And today, to bring the resolution of a developed India from a developed Northeast to fruition, Prime Minister Shri Narendra Modi ji is giving new impetus to the progress of Mizoram by giving the gift of development projects worth more than 9,000 crore rupees, spanning railways, petroleum and natural gas. Chutiang malak nakal zela wang chuan Mizoram chen om Manipur ko pui Infal le Tripura ko pui Agartala ti chu rel kongin athleng toa Mizoram ko pui Aizawl po sarkar lai pui malak na wangin Mizoram ko pui Aizawl po sarkar lai pui malak na wangin rel kong lian chu aron thleng ve chu ani tareng mai hun reilo te chungin Indiaram ko pui dang tenen ol samjokin rela in kalpona kong ain hongta ani